Poštovani građani Srbije, poštovani Novosađani, nalazim se u Limanskom parku, jednom od nekoliko novosadskih parkova, i ovaj park gde sedim uz ovu čest Martinskog bunara, ekološki pokret 3 puta spasavao od urbanističke mafije da se ovaj park proglasi građevinskim zemljištem. Prvi put smo ga spasili 1992. godine kada se našao na dnevnom redu Skupštine grada. Predlog je bio da se u ovom parku izgradi jedna poslastičarnica, kako je i onda i danas obrazloženo, radi izgradnje poslastičarnice gde bi se umorne majke i deca mogle osvežiti posle šetnje i igre u parku. A nisu nam rekli šta bi ta poslastičarnica radila i čime bi se bavila zimi kada mrak pada u 16 časova. To sam uspeo da skinem jer sam imao tu čast da budem odbornik ekološkog pokreta u Skupštini grada. Od tog nauma ili od te ideje se nije odustajalo niti tokom narednih decenija i godina. Pokušali su da podmetnu i druga pravna lica kao naftnu industriju Srbije, da u njemu gradi parking za svoje automobile, odnosno automobile zaposlenih, iako imaju pa sad dole u suterenu ogromnu garažu praktično za sve zaposlene. Kada sam bio obavešten od građana koji su ovde šetali pse šta se namerava i da se već radi na premeravanju parcela za parking prostor, ja sam nazvao telefonom direktora Milana Đakovića i upozorio sam ga. Ukoliko nastavi sa tom svojom idejom, ja ću lično kupovati praćke na najlon pijaci i obučavati građane kako se praćka koristi, a on ima suviše skupocenih prozora na toj zgradi, upravnoj zgradi naftne industrije Srbije. On me samo opsovao, ispustio slušalicu, ali tog trenutka povukao svoje radnike. No, rekao sam da od te ideje nije se urbanistička mafija nije odustajala i 2006. godine raspisan je takozvani tender za izgradnju te iste poslastičarnice u Limanskom parku. Taj investitor koji, eto, 14 godina, 12 godina pokušava da proturi tu ideju, nije odustao i polako mi je se verovatno da proširi parcelu koju je nameravao da prisvoji. Zapalio je prvu baraku mostogradnje, prvu koja se nalazila do ograde prema parku. U tom podmetnutom požaru izgoreo je radnik mostogradnje. Niko nije sproveo istragu, iako su svedoci tvrdili da je vatra buknula sa spoljne strane kao šibica, znači da je bila polivena i zapaljena. Ja sam otišao od načelnika policije jer tražio sam da me sasluša inspektor koji bi trebao da vodi slučaj podmetnutog požara, ali nisu hteli ni da me saslušaju, niti da čuju ime i prezime tog investitora. Ja sam već sutradan obavestio javnost o toj nameri uništavanja Limanskog parka. 2016. godine po drugi put je zapaljena sledeća baraka u Limanskom parku, druga do Limanskog parka, gledajući prema parku. Opet je izgoreo radnik u toj, opet je požar buknuo sa spoljne strane. Ja sam izdao saopštenje da ćemo ime zločinca i piromana pročitati kao pobednika na tom tenderu za izgradnju poslastičarnice. I tender je propao. Niko se nije javio, ni jedan jedini investitor. No, da se vlasi ne sete, to su smirili. Što kaže ono, doživljaje i do 2021. godine,
kada je Skupština grada ovaj park prodala tom istom investitoru koji je ubio 2 čoveka na isti način iz istog razloga u Limanskom parku u podmetnutim požarima radi izgradnje javne kuće. Odgovorno tvrdim da to neće biti poslastičarnica kao što je bilo napisano obrazloženje odbornicima, nego javna kuća. U ovaj park će početi da ulaze džipovi, automobili, roditelji sa malom decom koji nalaze ovde oazu mira i bezbednosti će biti ugrožena njihovim radom. Nažalost, danas smo svedoci da se o tom bivšem gradonačelniku vezuju afere, iako je izabran sad za ministra policije, oko koga su čitav niz kriminalnih afera bile zabeležene sa poznatim kriminalcima. U ovom parku gravitira više od 50.000 ljudi sa svom svojom decom, učesnicima svakodnevne šetnje i boravka u tom parku. Ako nas 50.000 na sljedećim izborima ne uspijemo da osvojimo cenzus, pa makar našu grupu ubacimo u Skupštinu grada, oni će zaista taj svoj naum, svoju ideju i da ostvare. Mi ćemo pokušati ponovo, iako su svi izbori od lokalnih do parlamentarnih na republičkom nivou, mimo Ustava, znači protivustavni, ali za Novi Sad se moramo boriti. Moramo se izboriti da ga sačuvamo u ovom obliku, bez nikakvih poslovnih objekata, uključujući i uslužne delatnosti. Za ostale barake mostogradnje koje su namjerno ostavljene u Limanskom parku da posluže kao trojanski konj radi ulaska i ostalih investitora u Limanski park, moramo ukloniti i tu površinu pretvoriti u park u kome će građani imati još više prostora za uživanje sa svojom decom. Zaista ne znam kako da vam opišem moja osjećanja kada vidim ovaj park, ali i ostale parkove. O njima ćemo pričati u jednom serijalu upoznavanja Novosađana o svim anomalijama organizovanog kriminala koji se sprovode prema našim uslovima života. I prema Dunavskom parku, koji je 2 puta bio proglašavan neizgrađenim građevinskim zemljištem, Futoški park, Kamenički park. Nema parka koji nije bio na meti urbanističke mafije. Sada su oni avanzovali i postali su u pravom smislu te reči organizovani kriminal. Ali zašto se to nama dešava? Mora da postoji neko objašnjenje. Vidite, ja sam to još početkom 90. godina, posle izbijanja građanskih ratova na bivšoj teritoriji naše zemlje i kada su reke i izbjeglica počele da dolaze, negde 92. godine sa skupštinske govornice obavestio javnost da u naš grad dolazi reka ljudi, neki sa kesama punog krvavog novca. Ukoliko ne budemo branili naš grad, oni će osvojiti vlast i početi da ga uništavaju. Oni nisu vezani za jedan grad u našoj zemlji, u Srbiji, ni za jednu ulicu, ni za jedan objekat. Njima ništa nije sveto u našem gradu gdje smo odrasli, da nam se deca rađaju i podizala, gdje imamo univerzitet, preko 30.000 studenata. Imamo čime da se ponosimo. Njima to ništa ne znači. Možete misliti kada su 2 puta pokušali da grade u Limanskom parku. I to bez ikakvog straha. Građani su i pitali te radnike šta to radite, zašto parcelišete delove Dunavskog parka. A oni su nam rekli dobili smo prostor da gradimo poslovno-ugostiteljske objekte u Dunavskom parku. Sa krajnjim naporom, sa jednim glasom, naspram svih ostalih koji su dobijali direktive od svojih lidera, uspeo sam da 2 puta skinem Dunavski park sa dnevnog reda Skupštine grada.
ali moje upozorenje je ostalo. Vi ste vidjeli da tokom prošle decenije u prošlom veku i unazad ovih 20 godina, gdje god ima neka slobodna površina, tu se gradi neki objekat. Njima se prilagođavaju urbanistički planovi i pokušavaju da ostvare svoj naum. Njima je samo profit na umu. Ukoliko ih ne sprečimo, uništavanje Novog Sada, njegovo rušenje će se nastaviti. Mi ćemo to samo mirno posmatrati. Ja vas zato pozivam. Ne dozvolimo takvo divljanje u našem gradu. Novi Sad je jedan od najlepših gradova u Srbiji. Mi ga tako moramo i sačuvati. Takvim moramo i sačuvati. Molim vas, okupimo se svi zajedno oko izborne liste, ne političke izborne liste za Skupštinu grada. Znači samo za lokalne izbore. Ostale, kako god da glasate, bit će pokradeni. Ali na lokalu možemo da ih kontrolišemo, možemo postaviti naše ljude na svako glasačko mesto. Možemo izabrati najbolje ljude i stručnjake, kao što i ekološki pokret ima. Ekološki pokret 1994. godine ekološkom pokretu je pristupila kompletna sekcija univerzitetskih naučnih radnika i univerzitetskih nastavnika i naučnih radnika u penziji i kolektivno kao sekcija i pojedinačno. Imali smo više od 200 profesora univerziteta. Sa njima smo i mogli, zaštićeni njihovim autoritetom, samo sa jednim glasom da odbranimo najveće vrednosti Novog Sada. Do prošle godine na čelu ekološkog pokreta bio je četvorostruki akademik, profesor Kastor i Rudolf. Prošle godine nas je zamolio da ga zamenimo, kaže umorio se, mada je i sad i dalje aktivan, drži predavanja na Megatrend univerzitetu, ima i dalje svoju kancelariju na Poljoprivrednom fakultetu. Mogu da mu kažem da je aktivan kao što sam ja aktivan u ekološkom pokretu. Ali na njegovo mjesto smo našli odgovarajuću zamenu, pa smo izabrali također akademika Miroslava Maleševića, bivšeg direktora Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo u 2 mandata. Sa njim ćemo nastaviti ono što je profesor Kastori učinio ekološkom pokretu. 21 godinu bio je na čelu pokreta, za koje vreme smo dobili jedini na svetu 5 puta za redom pokroviteljstvo Ujedinjenih nacija nad našom tradicionalnom međunarodnom naučnom ekokonferencijom dvostruke tematike. Neparnim godinama kao ove je tema te međunarodne naučne konferencije zaštita životne sredine, gradova i prigradskih naselja, a parnim godinama zdravstveno bezbedna hrana. Ove godine prikupljamo radove i prijave za 27. međunarodnu naučnu ekokonferenciju. Koristim i priliku da pozovem sve naučne radnike Srbije, profesore univerziteta u Novom Sadu. Mi moramo da osvetlamo obraz Novom Sadu, jer je prvo razvijanje zastave Ujedinjenih nacija u Srbiji bilo u Novom Sadu 2007. godine, kada smo otvorili prvu ekokonferenciju pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. Nju je otvorio direktor UNESCO-a za Evropu, bez jednog prisutnog predstavnika grada, pokrajine, republike ili novinara, bez jedne reči ili slike objavljene u takozvanim medijima. Sljedeće godine, kada je bila tematika zdravstveno bezbedna hrana, došao nam je direktor UNFAO, Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija za Evropu i Centralnu Aziju. On nam je otvorio također bez jednog prisutnog predstavnika grada, pokrajine, republike ili prisutnog novinara. No, to nas nije sprečilo da održimo tu 4-dnevnu ekokonferenciju koju smo
unazad 2 godine skratili sa 4 dana na 3 dana. Uvek se održava u isto vreme, posljednje nedelje u septembru od srede, rekao sam pre do subote, sada do petka, 3 radna dana. Također sa bogatim sadržajima za naše goste i učesnike ekokonferencije. Do sada su učestvovali autori iz 50-ak zemalja sa svih kontinenta. Ne postoji kontinent odakle nam autori nisu dolazili. Čak iz Kine, Meksika, Južne Amerike i tako dalje. Do sada smo objavili preko 2500 naučnih radova u celovitom obliku i za do sada održanih 26 međunarodnih naučnih ekokonferencija. I sve to moramo da zadržimo, da se Novi Sad i dalje može ponositi jednim takvim naučnim skupom. I podvlačim, kao što nam i predsjednik Srbije najavljuje, izbori će najvjerovatnije biti zakazani ove godine. To možete da vidite i preko masovnih komunalnih radova koji se izvode po Novom Sadu. Tako je bilo svaki put kada su bile u pitanju izborne godine. Tako će biti i ove godine. Ja vas pozivam, kada se izbori budu raspisali, vi ćete nam pomoći, kako u skupljanju potpisa, tako isto prilikom glasanja. Svi morate izaći samo na lokalne izbore. Ostale, rekao sam, kako god glasali, bit će pokradeni. Ali na lokalu možemo da utičemo da naša grupa građana pod nazivom Ekološki pokret Nikola Aleksić, dao sam dozvolu da se moje ime može staviti u naziv liste, jer je režim registrovao istoimenu organizaciju u pokušaju da nas skine sa dnevnog reda, da nam preotme sve naše rezultate, čak i organizaciju ekokonferencije. Samo im ja smetam. Tokom ovih 33 godine koliko sam izvršni organ, mi smo to nazvali direktor Ekološkog pokreta, prestao sam da brojim pokušaje likvidacije. Samo su me 5 puta dočekivali noću kada sam išao na posao u državnu ustanovu gdje sam radio i obarali autom sa bicikla. Lomili su me, loptali su se sa mnom 2 automobila na raskrsnici. Sada imam više čelika nego kostiju i oni su me praktično ojačali mjesto da me oslabe. Ali moramo se izboriti za tu listu i kada bude dan glasanja morate pokupiti sve svoje ukućane. Za ruku ih izvesti i reći im samo na lokalu da glasate za našu izbornu listu da bi sačuvali Novi Sad. Novi Sad moramo braniti po svaku cenu. Ja vam predlažem potpuno miran način uticanjem na donošenje odluka u samom centru gdje se odluke donose. Vidjeli ste prošle godine. Generalni urbanistički plan je usvojen bez učešća javnosti. Iako su se građani protivili pred Skupštinom Vojvodine gdje se održavala sednice Skupštine grada, angažovano je privatno obezbeđenje. Njih je angažovao bivši gradonačelnik. Oni su se pendrecima obračunavali, batinama se obračunavali sa građanima Novog Sada. Ali nijedna odluka, to vam odgovorno tvrdim, se ne može promeniti sa ulice. Mislim, odluka Skupštine grada. Samo ukoliko imamo predstavnika koji će sprečiti donošenje takve odluke, možemo da utičemo na naše uslove života. To meni možete da verujete na reč, jer sam 4 mandata za redom bio odbornik Ekološkog pokreta sa jedinim glasom protiv svih političkih stranaka i koalicija, kao odbornik grupe građana pod nazivom Ekološki pokret. I uspevao sam da sprečim rušenje Zmajovine, Dunavske ulice, Sokolskog doma, stadiona Vojvodine, Petrovaradinske tvrđave, vojne bolnice. Sprečio sam pretvaranje Fruške gore u nuklearnu deponiju Evrope, što je još uvek aktuelno, jer Nemačka traži mesto gdje bi mogla da izveze svoj nuklearni otpad koji i njima počinje da predstavlja problem. A Fruška gora je šuplja, za vašu informaciju.
Tamo je vojska Jugoslovenske narodne armije 70. i 80. godina prošlog veka izgradila čitavu mrežu tunela, hangara, laguma. Tamo teretni voz sa čitavom kompozicijom uđe u tunel u nedra Fruške gore. I samo promenem namene nije više nacionalni park, nego je tehnički savremeno opremljena nuklearna deponija Evrope, gde režim koji se bude nalazio na čelu Srbije može samo da ubira prihode bez da prstom makne. A to što će da zagadi sve podzemne vode, da će ugroziti sva naseljena mesta na Fruškoj gori, o tome niko ne razmišlja. Molim vas, mi smo to dokazali i sprečili. Čak smo i obilazili naseljena mesta po Fruškoj gori i upozoravali stanovništvo. Ta opomena važi i dalje. Ukoliko budete vidjeli neki konvoj teretnih vozila, praćen vojskom ili policijom, poležite po kolovozu, ne dozvolite im da prođu i da uđu na teritoriju Fruške gore ili se selite. Života na Fruškoj gori za stanovnike i uopšte za živi svijet neće više postojati. Molim vas, shvatite ovo upozorenje sasvim ozbiljno. A rekao sam na koji način sve to možemo držati pod kontrolom i uticati da se tako nešto više nikad ni u ničijoj glavi, pa makar ona bila psihički poremećena, ne može roditi niti ispostaviti odbornicima ili poslanicima. Ja vam se zahvaljujem na pažnji.